Ni igikorwa cyabanjirijwe n'urugendo ku maguru rwahereye mu mujyi rwagati wa Musanze rusorezwa kuri stade Ubworoherane y'akarere ka Musanze. Hanabayeho igikorwa cyo gutera ibiti imbere ya stade Ubworoherane nk'ikimenyetso cy'ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi. Ibi bikorwa byakomereje ku mukino w'umupira w'amaguru wahuje izi ngabo zombi zigize diviziyo ya kabiri, maze UPDF itsinda RDF kuri penalty 8-7. Ni mu gihe iminota isanzwe y'umukino yari yarangiye amakipe yombanganije igitego 1-1. Ku ruhande rw'ingabo za Uganda, umuyobozi wa diviziyo ya kabiri Major General Paul Muhanguzi yavuze ko kuba ibihugu byombi bisangiye byinshi ku mibereho y'abaturage babyo ari byo bituma birushaho kubagira abavandimwe. We share a lot in common. Dusangiye byinshi muri rusange: umutekano, umuco, ubusabane, mbese mvuze ibi bike. Mu by'ukuri turi abavandimwe. Mu busanzwe inzego z'umutekano nizo ziteza imidugararo mu bantu, ariko mu gihe dufashe iya mbere kwerekana ko turi inshuti dufatanya, birushaho kurema icyizere mu baturage bacu, ari cyo gahunda nk'izi zigamije. That gives confidence to our two sister communities. That's the basic of this. Ku ruhande rw'u Rwanda, Major General Alex Kagame, umugaba mukuru w'inkeragutabara, yashimangiye ko ubufatanye buturuka ku mbaraga z'abaturage zikorera. Kuba muri hano biratwibutsa ko ubushuti buri hagati y'ingabo zacu busobanuye ko bituruka ku bushake bw'abaturage dukorera. Twese hamwe rero reka dukomeze kubaka umutekano n'ubudaheranwa by'ejo hazaza ku baturage bacu. To build more security and resilience future of our nations. Abaturage bavuga ko biteguye gukomeza kubyaza umusaruro imibanire myiza u Rwanda rufitanye na Uganda. Twebwe nk'abaturage dutuye hano ku mupaka, ahangaha duhana imbibi na Uganda, tugira imihahiranire kuko niho tujya gukura ibintu byinshi tubizana hano mu Rwanda. Rimwe na rimwe ugasanga nabo baje gufata iby'iwacu badafite, birushijeho kongera umubano kuko nk'abaturage tubonye ko ingabo zacu n'ingabo za Uganda zifite imibanire myiza, abaturage natwe tugomba kugira imibanire myiza. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice asaba abaturage gukomeza kubana neza n'abaturanyi. Kwa tutatsinze rero ntibiduce intege, ahubwo dukomeze dushyigikire siporo yacu, dukomeze dushyigikire ubumwe bwa Afrika, Pan-Africanism, dukomeze tubane neza n'abaturanyi bacu. Ibikorwa nk'ibi by'ubufatanye n'ubusabane hagati y'ingabo z'u Rwanda na Uganda byaherukaga kubera intungamo muri Uganda mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka. Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze.